toba no poli ku dosamo. Yero watue engka sere are to podangi Nabi Isa pasalena to Galilea ia surumune ku Pilatus wattu na mattenga mak bere akrobangen yero tawe ku balas sompange gangkana si kore darana si bawa darana yero akrobangenge. Maka dani Nabi Isa muasangiga yero to Galilea ia pure yuno lebih madosa ne ia to Galilea lainge nasaba ipakwiro upudako makada denakuro namu iko ia kudemu toba icala mana toko matu pada yaro. Makutoro pasalena yero 10 aro tau ia mate na gepai manara ku Siloam. Muasangi galak bima dosa yero nasinina tolenge yang ke ku Yerusalem. Upudaku makada dena kuro. Namu iko ia kudemu toba icala mana toko matu pada yaro. Akali rapangena aju araya de enak buah. Dan apa palatu si Nabi Isa sek dia akali rapangem makada. Angka sek di toma pune sipong aju arah kudar anggorona. Rise dia waktu jokka ni sapai buana yaro aju arai. Ia kede gaga na lolongan. Maka dani kupak darena. Ita ni ro telu tahun nak tu di jokka sapai buana ye aju arai. Ia kede gagu lolongan. Namu sek di mua. Jadi tubak bawan ni. Napa capu mi lundrak na tanai. Mape bali ni pak jama dari makada. Puang. Alepi waktu si taung. Upakerengi matuk tanai ku sedena napa urabu. Tanah podo tau pe memak buah ni. Ia kudepa wadin ni itu bapuang. Mapak japa si Nabi Isa riaso sabae. Riaso sabae. Mapak guru si Nabi Isa kuondro ngasompange. Angka to kurose di makun rebuku. 10 ni aro tau ngisio kusetange. Gangkana dena na ule pakasingi wi tetona. Watuna itu jumata ku Nabi Isa. Yoli ni mak depe napi pudama kada. Indo lepe no poli kula samo. Napa topo ni limana Nabi Isa kumakunda yero na ia matoro watue tapapaja ni. Na maka sini tetona si bawa mapendek sukuru ni mapaka lebih kupuang Allah Ta'ala. Ia kia yero ponggawana onro ngasompange maca ini mitai Nabi Isa na sabak mapak japai riaso sabae. Maka dani kutomega. Angkan na ngasoy pake mak jama. Jadi aku melo ki ipak jama rilana yero soy tajoka. Aja ya kuso sabai. Ia kia mape bali wi puatta makada. Komana to melo yasa makasing. Dega mulukai pasiona sapimu yare ga kaladaimu pole kukandana na pemutiwi menung reso sabae. Lebih piye makun reye. Nasaba anak apona to Ibrahim. 10 ni aro tau kasih isio kubilisi Dega na wadi pelepe pole kula sana reso sabae. Na ingkalingana dana Nabi Isa masih rimana ni to mewengi. Ia kia to megai yang ke kuro marenu imite sini na pangkau ke malabie ia pure na pegau. Akali rapangena batu sasawie si bawa papa sawe. Maka dani Nabi Isa. Kira-kira maraga ero akarungena Allah Ta'ala naga wading ipa pada padangi. Yero akarungena Allah Ta'ala papada pade se di tau mala batu sasawi napa natana kudarena. Liwa bicu na ero batuna sawi-sawie. Ia kia tuwo ni gangkana malopo. Nangkani manu-manu loka masara kutakena. Maka datoi Nabi Isa. Aga piwading ipapada-padangi akarungan Allah Ta'ala. Ia ro akarungan Allah Ta'ala. Papada padai papa sawe. Ia nalese di makundrai. Napa natapakula abue. Ia patah puloi bange gana. Nanapa sawe manangi ia ro. Niga ipasalama. Purero na pataruni joka na Nabi Isa. Na pak guru ni tawe ku kotai si baku kampung-kampunge. Ia nolai loka ku Yerusalem. Angkana tau makutana ku alena makada. Puang. Cede mi gatau ipasalama matu. Makada ni Nabi Isa ku tongkai kuro. Atiangi witama lalo ku sumpah macike Nasaba upudaku makada mega to melo lalo kuro ia kia dena ulei. Nareko joka ni punna bolai tutu itangena. Mondro na matu teto kusaliwa gato itanga napa makada. Puang, timpakan itanga. Na mape bali ni matu pun na boleh makada. Dewi seko. Deto wisengi makada to pole tega ko. Napa pada makada na matu. Pura ki isi sama mandre. Pura toki wen kelinga mapak guru ku kampoku. Ia kia mape bali wi matu makada. Deto nga wisengi. Makada to pole tega ko. Saleni kutu. Komana to poje pegaui anu majae.
kunoro matu tarisi ba si geggu isimu na taruhan rasa-rasang. Nasabak muita ni kuro Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, maku terus sinina Nabi lenge angka mana ngikuila lengah karungan Allah Ta'ala. Ia kiaiko ia piakko matu masu pole kuro. Angka mana ngi matu tawe pole ilau, pole orai, pole manorang siba pole yatang. Napa pada tuda mandre kuila lengah karungan Allah Ta'ala. Sitonga-tongan na angka matu tau kak dimondri mancaji kak diolo. Nang kato matu tau kak diolo mancaji kak dimondri. Ada dana Nabi Isa pasalena Yerusalem. Ia mator watue engka sere arek to parisi joka ku Nabi Isa napo makada. Salewi onronge nasabak meloi muno ko Herodes. Mape bali ni makada. Joka nomu pudangi ero pulando e makada. Ia soy si babaja melo ka pasui setange si bapak japa itu malese. Ia kiereso maka talui melo ka papure jamaku. Namun ni makro ia soy baja si basangadi. Melo po pataru jokaku. Nasabak dia lalengeng ke nabi mate kusaliwenna kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Kota yang munengi nabi si ba muga sabatu sini natau ye suri jokaku iko. Malewe ni melo pak dapunga anakmu papada se dia indok manu karokongi wi anak na kiawana panina. Ia kede meloi. Sitonga-tongan na isalewi matu bolamu gangkana masino-sino. Upuda toko makada mapa mula maka kuange dena muita kak paimeng. Gangkana se di matu watu makada ko ibarat kaki wi alena ia poleh rila lenga senna puange.